Loron diak ba maluk sira nebe oras ne asisti hela tatoli aktual iha railara nomos iha railiur. Hanesan itu tu atene katak falta de Loron Lima Timor Leste se marca história importante ida tambah sehetan visita husi sua santidade Papa Francisco mai Timor Leste. Nebe se halau iha Loron sia to Loron sanulu resing ida bulan Setembro tinan rihun rua nulu resin hat. Tuir sequência ka o programa nebe antes ne ami relata na baita bocira katak durante visita ia Timor Leste. Amu papa se halo encontro ho presidente república se halo mos encontro ho religiosos no mos lavar sira ia madre alma nunemos se halo encontro ho jovem sira ia sisidi. Atu hatene kona ba preparação ka banhira amu papa to ia madre alma sira. Saida maka programa saida maka madre alma sira prepara no se maka se taratais no ta fuai funan ba amu papa panhira amu papa halau visita iha madre alma sira iha Loron sanulu bulan Setembro tinan rihun rua nulu resinhat nune orasnya dadang ami iha convento madre alma se conversa badak ho itania oan deficiência na intolo nebe durante ne hela iha madre alma sira maka itania oan Aldo ula nomos misela sira nentolo maka husi alma sira decidi atu taratais nomos fuai funan ba itania amu papa Aldo dia kelai Aldo Iya. Aldo narang kompleto saida. Ibarat da Silva. Aldo tinang hira. Itu. Kontenti kalau amu papa. Kontenti. Amu papa mai Timor kontenti. Kontenti. Aldo hakara khusus saida ba amu papa. Papa harai sida kata saya balik sira. Oh harai kesindia bala bari sira. Ula makse. Ula dia kelai ula. Ya. Ula kontenti kelai. Kontenti. Bangira amu papa mai kontenti. Sema tartais ba sema fuai funan ba amu papa. Ula ka misela. Misa. Misel fo ai funan. Misel dia kelai. Iya. Ita tinang hira. Walu. Tinang walo. Kontenti kelai. Kontenti. Mahira am papa mai hene. Am papa mai saida maka misela ka ula hakara kusuba am papa. Hawa kan papa lagi lensa musuh sesu mehal. Oh. Maluk sira mesmo sira ho idade seki ho condição deficiência mas be sir espírito bot ho di hein presença amu papa nin ia Timor Leste hanesan ohin ia entrevista badak nebe ami halo katak sira contenti no sira hein presença amu papa nian no husu atu amu papa harai bensang no isindia basira mesmo sira ho condição diferente ho labari sira selo tampane ite espera kata sua santidade minha visita ia madre alma sira se laudia o sucesso lutan maluk sira ami akara relata baita bocera katak dadaune amu papa iha ona Indonesia no tuir horário katak iha Loron sia bulan Setembro tinan riun rua nulu resinghat se to iha aeroporto internasional presidente Nicolau Lobato Dili nune lori ekipa neve serviço ba tatoli aktual ba edição ohinian hato Loron dia e adeus.